A Ucraïna, els bombardejos continuen. El Ministeri de Defensa rus ha informat aquest matí que ha fet servir un míssil hipersònic per destruir un magatzem subterrani d'armes ucraïneses a l'oest del país. Avui fa 24 dies de l'inici de l'ofensiva russa, durant la qual han mort 112 infants i 140 més n'han resultat ferits. El setge es va estrenyent a la capital, a Kíiv. Aquesta nit hi han tornat a sonar les sirenes, milers de persones es refugien al metro, a les andanes s'hi han instal·lat tendes de campanya, taules, cadires i llits improvisats per acollir els ciutadans que han decidit no marxar de la capital. Нет, какие могут быть развлечения, если война в стране? Никаких развлечений здесь нет. Ухаживаем за детьми, какая-то, жизнь здесь однообразная, однотипная. Здесь нечем заниматься, кроме как нянчить детей, и самому как-то соблюдать элементарную гигиену, то есть кто как может. Я знаходжусь тут на протязі 24 днів з першого дня війни. І періодично я повертаюся додому, я приймаю душ, я готую собі їсти, але на ніч обов'язково я повертаюся у сховище, тому що це дійсно найбільш безпечне місце для того, щоб переночувати. I a Kharkiv, els equips de rescat esperen les treves per intentar salvar vides. Després dels bombardejos, en aquest cas, busquen entre la runa algun senyal de vida i aquesta vegada hi ha hagut sort. Un projectil d'artilleria va caure en un edifici universitari. L'obús va destruir completament l'immoble, però un home que s'hi refugiava es va poder salvar.